mwancho morigerani go charagire Chinsa Ikomi chabona maragoba shinga kingo kwariganya timanyamangana maya asenchira yobwenge unabire kawatika aseri tukolia rero nigo togo chikubwatana nere Joshua Auta oyo kunyamanya asensemo yebimarero nabo igo asensemo yechibicha oyo kwenekyenga chago ikirebuya amo na mariogi nere Abigail Nyanchama erietariane Dorcas Kemuma. Abalemi kuru county ya Nyamira nigo baboriwe wesokia mene na baigo kokora obolimi bwabo bwechae anene ase county yo nigo bono baganiriwe korosia emegondo yabo chinga kechi emure nyingi hegendrete gotwa na baigo omonyakirego we factory yechae ya Nyansiongo Daniel Otudo niga tebire buna nigo barachikwane kinga abalemi abo banyorire amoyo ase county eyo ya Nyamira. Amoyo ito yechae abali baminto tanya botume kwese osimeka chibando baro bago chibasimekera chibando amoyo ali arosiri yo osiarire chae oka kuru Nairobi mbata tebi amoyo baitari 14 mutinyoyo amoyo ngwikare Mombasa nare gusaba abalimi baminto ebange rosi megondo ya ino elinde amoyo kara ikemapema moyo moyo ino mobeke mugondo ende tonyore chaendo Nyansionge factory ebwate manu korkumatuno factory ya matuno kortwa chako mwakoli njabe tege koni buya njato ete ebesengia nero ya tokonyete tugaka ne bonus yetu buya echa ekorko orthodox uchumumbu alinja atwarage gotware market yengia Women rep we county ya Kisii Donya nigo agenderire kwegerera richiko ry'abana basubatin nabo igo asa abangina imeye county ya Kisii gose asorogongo rwa county ya Kisii amone chingongo chinde chense ase abekire engana ase bunge yo kwegerera abasubati chinga kichiri bamocheirwe nigo bono aganire bunge gwetari chikerio rigo chikwegerera abasubati anene abana abanyoroka bali babeire bagotibongwa nchera kibara chikonyora obwene bwabo nigo boigo atebamuna nigo erichikerio rigo chigwetiwa gose nigo ryanchirwe ase bunge egento ago keire kegima na watirie bile yane mpaka lero na linatebugu it will be published e bile yenere njoki ndungu na what Sexual Offences Act ya 2006 bono abana baito tibako ende school through the Ministry of Education e bago chakoba bako tebugu na kibaba ekerogo saru mbobe baba ekero gwatibongiru enchera neye the mechanism yoko report neye ebine byo botibongi Gusii mbiri ko reported aya kwanyero gose byabere reported action has not been taken bono aya gwachire ko report wekina kyo botibongi tora take step bono nayo gotekeriwa egere abantu batebugune kekero gwakoreirweke igogo soiga ekero mongina itiro mogaka kabwatera itiyo gokora ekiga omongina akabwatera itiyo gokora ekiga abana aba baita baiseke okonyora banyorira abana omwana ochikoira ne sukuru osekereri gotebwa yo gocha gosomia abana bande tabiembe ayetubwenere tukoba sukuru abantu bamanyanga yes omwana oyo teriri there is a second chance mutigabere sukuru information ye kwa ijumla through the Ministry of Education go create awareness protection yoko make sure ngaki kero monto ngonyorare yakiyaye umwana umuseko gokina nkonyorare yakiyaye abangina nabaka bamenyeta senyomo nkonyora bale yakiyamo amangana teen pregnancy nkonyorare yakiyaye amalyo yayo gotindi amanga mangi kiregento ebiga bikogero morembe nekenyoro yatioka ebinte bigabone go bikolendu byabantu matebigu onye no mwana umuseke liryo gocha kubawurigo nabanyagita liro chugo saru otebigu obo bebu go sara omanyaki yawo abane kero batibongiru
abaiboli muntu takongena ngakarue mboli ekine kikere moso migu what you are supposed to do wana bona mondo chike gantinyu gwete byaka mungina mungino mungaino meta sakurna sauti na mache morana beka galusi ebiliana nere yengwetere binto ngendrete kujimate kusi mambo iko sawa. Omorai bwense omoske William Ruto itukoria rero nigagendrete etaro yaye ase orogongorwa Nyanza eyo yaluo abwasa gendrete kuigura ebiwanda ao anene asa magenderero aria ye Chinsu gotarira asense meyo ya Nyando ikabonyo nigaigura ekiwanda kya fisheries ikirachokonya abamenyibwe county eyo apumanyikaine mono aso ebiashara ye Chinsu nigobono boigo aboriririe abanyakonda abuba chakia ekiwanda ekyo wikirana kose wikirania amagani abo nabo igo kwene kinga ekiwanda ekyo nkwerekire ase obwango mono. Two different incubation methods. So for the African catfish, we'll be using the jar method, and for the tilapia, we'll be using the tray method. In the hatchery? Inside the hatchery, which is located right here. So now our targets are quite ambitious because the success rate, we usually measure it in the hatching percentage success. So we are aiming at least 80%. So over time, as we research, we are hoping to even improve that numbers so we can deliver even more fish to the farmers and then to the market. Very good. Thank you so much. We have agreed this project finished 1 year. Yes, sir. Is that okay? Of course. Between 9 and 12 months. We'll do everything possible to make it happen. Thank you. Thank you so much, Your Excellency. Ase egati ya magendera ya Morai Bwense akagire gochiko gendera gokora ase county eyo ya Kisumu moigo ne chi county chinde cha Nyanza nigo bona tebabuna nigara chiko igora chidamu etichira ase enseme yo ya Sondu na boigo ensemo erio ya Kabonyo nigo boigo atebabuna na magendero ye chipara onsi na chikwenikiwa ase enseme yo Ale Sondu lazima pia tujenge ile dam ambaye tulikubaliana. Viongozi wenu hawa wabunge wameniambia ya kwamba ni vizuri tupange upya vile tutajenga dam ya Sondu, ndio tuhakikisha kwamba mambo ya maji inapatikana kwa njia ya sawasawa, ndio tuweze kuzalisha chakula, mpate maji ya kutosha, ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Watu wa Kisumu tumekubaliana jameni? Mimi nataka niwaambie hivi. Mimi sijakuja Kisumu mambo ya siasa. Mimi nimekuja Kisumu mambo ya maendeleo. Kwa sababu kwamba tuko na Koru Soin. Hapo ndio tunataka pia tujenge dam ingine. Kwa sababu hiyo Koru Soin ilipatiwa na kandarasi lakini iko na matatizo makubwa kwa sababu ya mambo ya pesa. So tumekubaliana tutabadilisha hiyo maneno na tutahakikisha kwamba hiyo Koru Soin kwa mapenzi ya Mungu tunabadilisha ile procurement model. Chinga kichogo chakiwa kwa magendero ase county yo ya Kisumu umugavana we county yo Professor Anyanyongo nigatebiremuna negetambo kirekia Omorai Bwense airire uchakia magendero ase Chinsemecho egentokera chikoena akwena na chigasi goche ase abasaye bensemeyo nigagokere egetambo kirekyo na korea irabuna nigara chiko gendera kubwatira ne serikali yo Omorai Bwense iryo kwenekia amagendera yo ngoikiranare asaba menyewe county yo. This project, as my colleagues have said, we are grateful to the Hungarian government. Balozi, thank you very much. We have worked very closely with the Hungarian government to make this project possible. Amasivyo. Therefore, we are liberal also for most. We can do it, Amasivyo. We can do it, Amasivyo. Sawa sawa. Secondly, the youth of this community and of Kisumu County in general look forward to this project because, as the minister said, it is not only breeding fingerlings here, but making sure that these fingerlings are consumed by the fish farmers in the Jando Basin
as well as the fish farmers in the lake, using those catchment areas. And therefore, I'm saying today that the county government of Kisumu, we are at the center of this. And we shall work closely with the national government in ensuring that this project succeeds. Amasivyo. Maiga yechisegi kwanekiwa sense moya sondu ywero mubaga wa abagere amona abasigisi nigo morai bwense arireire buna nigo barachi gotema kubwatirana ne wizara y'oborendi amo nere eryo kwanekinga ngobeka bare oborendi obotingu asense meyo aya maiga yamenye bense meyo konyara kwa wachingo gotikirwa chingo machintindi amona abande gosiria amagimabo ase chisegi chechimbebe echichikwanekiwa asense meyo nigo bono ateba buna nigo barachikwanekinga bari bonsi bakunyara bakora ebikore by'obosari nigo bagochiko bekwa byara nabo igo kwimukirigwe getambukire getambe egetindi keri chiko nataka Sondu Sondu haya maneno ya Sondu ndio hiyo mimi nataka kusema mwisho. Kuna watu wanaturudisha nyuma na kulete vita kati ya jamii na kati ya majirani. Nishamwambia Profesa Kithure Kindiki, vile tumewakalia wale wa North Rift, vile tunawakalia Al-Shabaab, hawa watu wa Sondu hapa watakiona cha mtemakuni. Hatutaki, sikizeni, hatutaki mambo ya ujinga ya ukabila. Sisi tunaishi Kenya moja. Na serikali ya Kenya ni serikali ya kila Mkenya. Mimi nataka niwahakikishie na tayari tumeweka mpango kamili na nimemwambia Profesa Kindiki ahakikishe ya kwamba kila mtu ambaye alisababisha mwananchi akapotesha maisha yake lazima akamatwe na lazima apelekwe jela, kwa sababu kuua mwananchi mwenzako ni mambo ambayo haikubaliki. Wanaweza kwenda hiyo safari ya tatu ile ya kwenda huko, lakini watapitia kotini kwanza. Oyo kabeire omo waziri bw'obwonchorera Moses Kuria nigo litukoria rero atarira county ya Vihiga abwasa chaki industrial park ya sensemo ya Rwanda ywera chigo konya abamenyi bensemeyo karanginge chinga kyarengase moyogoyo okuria nigate buna ekiwandikyo nigo kirachi konya abamenyi bensemeyo anene ase okora obonchorere bwabo kuria nigarusiwa asensemeyo ya obonchorera no gusukirwa motu goikirwa ase wizareri ya public service nabo igoni gabakire mbiyamono ase okubwatirana nere eryo kwanekinga ngokorera abakenya amagenderero. Radi sio ya hapa Rwanda peke yake, all the way from the farthest corner to the farthest corner of Vihiga. Hii ni aggregation and industrial park ya kaunti mzima. Nimesikia watu wamesema watu watoke tu hii dunia, ni sawa tu, lakini unajua hatuwezi kuwa na aggregation center katika kila kijiji ama industrial park. Vile governor amesema ataweka aggregation everywhere, lakini hii industrial park kutoka Eshibuye kuja Kilingiri mpaka hii Rwanda kwenda mpaka Majengo mpaka Mbale mpaka Mago mpaka Chavakali, hii ni akaunti mzima ya hii kaunti ya Vihiga, na kila mtu asikie kwamba huu ni mradi ya kila mtu afaidike nayo. Kwa hivyo mimi governor, kwanza ni kushukuru, kusema tu mambo matatu. Leo ndio siku yangu ya mwisho katika hii wizara, na ni Mungu alikuwa pia utabiri. Sasa huu sio wa Jeremiah, ni wa Nabii Wilba, ndio alikuwa ametabiri ya kwamba kazi yangu ya mwisho kusema kwaheri kwa hii kazi nitasemea hapa katika hii kaunti ya Vihiga. Na mimi nasikia omorai bwabange ase bunge Silvana Siosoro oyobo igore obunge bwensemo ya West Mugirango nigate South Mugirango nigate birebuna nigo abawaziri abange barachi kwenyorera sakongu usenigo barachi kubutwa emeremo asama tukale mutwe konyeti bago chigo kora emeremo obuna serikali iyo morai
Ruto aganete nigo bono atebire buna bari barachikorara ase emirimo yabo nigo barachigwa kwa isiko asekeringa eserikali ejo tetageti bantu batari gukora emirimo yabo boikirano nigo bono ose nigo abarayi bekyamekyo kya Kenya Kwanza batebire buna nigo abagosira chinkwano gose amaonjorero andonsi ali omurayi gwense aganete gochia gukora ase serikali yaye. Kuna ministers na PSS wengine hawajui ministry zao zina nini, na hiyo ilikuwa wake up call kwamba kama haujui ministry yako iko na nini, basi unafaa kuonyeshwa, ujue kwamba kuna line pengine unaweza fit, hebu tukujaribu kwa hii. Sio maneno ya incompetence, ni maneno ya capacity yako inafikia wapi, uwezo wako wa mawazo ya kuelewa unafikia wapi. Hilo ni jukumu la rais, sisi tuko nyuma yake kumsupport. Akiona wengine ni vizuri waende nyumbani, mimi nasema amelipa ile tunaitanga political capital debt yenye alikuwa nayo, political debt yenye ambao alikuwa nayo, ile deni ya kisiasa ambao tulikuwa tumemwekelea, ashalipa. Amepatia watu nafasi ya kufanya kazi. Omwancha omurigereria ayane gatiari togochiko kumanya asenchera yobwikiranu yekoraga enseyemo yabona maragoba gendera gotubwatya nabo igoto suka eryo nyare kwimanya asenchera yobwikiranu edetariane Dorcas Kemuma ni igoto aringenere Joshua Auta oyo okuyamanya asenchera yebimanyererio nabo igo abiganya nchama ni gane kibuna kibichamo na marioge agoikeire ase obwikiranu twara oburigererio buya imeya Ndizi TV nabo igo nabo gotumira ujumbe na gose SMS eryo tumanye igoroje birengereri byao twara marago bengiya edetariane Dorcas Kemuma.